pravi, ti, ko streamaš, rekla si v ponedeljek, pa četrtek, ne? Content tvojega streama, kako se odločiš v tem, kaj bo dejansko content četrtek, ponedeljek? Imaš kakšne specifične plane, preden začneš streamati? Ja, včasih sem samo streamala risanje, because that's my job. And then I got super obsessed with Minecraft. And I was all like, wow, that sounds really fun to stream. It's very, there's a lot of freedom in it, zaradi tega, ker je zelo tudi buildinga. Ja, of course. Mislim, Make your own Minecraftu lahko adventure, narediš vse. Yes. Jaz sem rabila nek artistic outlet, ki ni moj job. You need a hobby, come on. And I'm an artist, and I didn't want to be like, you can't draw anime for work and draw anime as a hobby, like I used to. Like, drawing was my hobby. Ja, to bi te uničilo. Ja. Ne bi več vedela, kdaj delaš, pa kdaj se sproščaš, bi vse bilo like... Ampak jaz sem imela plan, kakor Minecraft igrati v ponedeljkih, pa v četrtkih bom pa streamala, pa v nedeljah bom streamala art. Ampak pa sem bila burnt out od 3 streamov na teden. Wow. Nimam velike energije. Pa ne, se logično. Koliko dolgo pa trajajo te streami? Ja. 4 ure. Okay. Ja. Sam, če to non-stop delaš skup, pa jaz se moram skoncentrirati na risanje in da se pogovarjam z ljudmi v chatu in da entertainam. Da gledaš, da vse prav executa, da je VTuber v redu. Moderatorja imam tudi, Ana. Pač zato, da če je v chatu kakšen čudak, da ga hit utišajo ali pa vržejo ven. Torej, kako se v bistvu bojuješ s temi ekscentričnimi osebnostmi, ki se pojavljajo v tvojem streamu ali pa pop-offajo nekje v DM-ih, whatever? Ful se hit upas, aj troll ali ne. Jaz imam no bullshit policy. I kick them immediately. Somebody wanted to name their old dog Muvu, and I kicked them. It's like, sure you will, bye. You know, it wasn't, pač tako ful počas je, like, zmeram bolj neumne stvari govoril in I was just najbolj tako bizarr experience iz chata je bil, ne vem, ko se imenujejo te ljudje, ki ful zapravljajo na VTuberju. Wales. A ni to za... Ja, vem, da Wales so posebna beseda oziroma besedna zveza za njih obstaja, to so finančni sužnji. Poslušajte to, ne. Pred kratkim je en največjih streamerjev na Twitchu začel datati eno VTuberko, ne. In tako je pač zvedel marsikakšne skrivnosti, ki jih te VTuberke recimo dobivajo sporočila, e-maile, DM in tako naprej. In ne vem, ali je to samo na VTuberkah ali so tudi običajne streamerke, ampak te VTuberke dobivajo ekscentrične amounte donacij, ne? In potem jim ti, ki jim donirajo, še pišejo, lej, nisem ti še dosti doniral, nisem še čist obubožen. A veš, hočem ti še več donirati in hočem, da mi ti rečeš, še mi doniraj. Ko rečemo te ekscentrične količine denarja, ne? Koliko je to? Pač koliko je poprečna donacija, pa koliko so te ekscentrične vsote? Ne bi vedela. Pogledaj, višina teh donacij je lahko tudi čez 100,000 evrov, 200,000 evrov. In se pravi, nekateri donirajo toliko veliko, da v real lifeu obubožajo, pač dobesedno pošiljajo svoje bančne izpiske. Tudi character online, that's not real. Fora je, da it's their hobby, it's their life, they can do whatever they want. Bolj je fora, da to se ne zgodi velikrat. Let's be real. Pač svet je velik. There's a lot of creeps on the internet, there's a lot of simps. In to je pač king od enih, veš, da so finančni sužnji, da dobesedno hočejo, da jih ti žamejo, kakor je le mogoče, ne? Da so čist pač homeless, basically. There's a lot of rich people as well. Tudi Eulerjev je veliko. In ti nisi imela še take izkušnje? No Euler for you. Not yet. Well, I mean, money is gonna make my life easier, you know. It only takes one. Pač, ja, imela sem, v bistvu od Spooky Cat, ta prva VTuberka, sem hodila na te streame, pa skozi sem jo raidala. Takrat, ko je bila online, sem jo raidala, because
To je bil tudi del plota, da je... Narobe sliši, ker to se sliši, kot da greš, pa jo uničiš. Vem, da na Discordu vem, da raid is a bad thing. If you raid somebody on Discord, it's basically everyone goes, there's a whole group of people that go into a Discord and ruin everything. V drug kanal. Ja, vem, da to se je tako prejšnji let na slovenskem LGBT-ju zgodil. Ja, some anime people even did that. Some people from conventions that I know did that. But yeah, allegedly. Allegedly. Ja, tako da raid on Discord is a bad thing. Raid on Twitch is great. If you get a raid, it's pretty neat. I got like some raids that had like hundreds of people. Nice. Ja, da so prišli v moje. Še posebej med korona. Vse je med korona bilo. Vse je bilo full dobro. Med korona so bili vsi online. So. Ja, vsi so bili zaprti in lonely in dejansko... In v virtualnem svetu. Yes. Streamerji so se dejansko pogovarjali... Some never left. Pač manjši streamerji so se pogovarjali s chatom. Niso bili toliko busy, da niso mogli slediti chatu. Jaz, če me kdo vpraša, I love questions on my streams. If somebody asks a question, I'm gonna like be like... Ja, literally, lahko potrdim na njenem streamu, karkoli napišeš, is like, okay, I'm gonna respond. Yeah, they whisper in my ear. But don't be a creep, you will be banned. Makes sense. Torej imaš v bistvu občutek, da se nekdo vse čas tavo pogovarja. Right? Ampak je vedno isti voice? Ja, napiše, kdo je povedal. Avian of Konoha, sad. Ampak je pa voiceover je vedno isti robotski glas. The voices in my head. To je slime, reborn za slime, ko ima onega, ko govori. Ja. It's like table for 4 for me and the voices. Ja, ne, samo imaš tudi nastavitve na text-to-speechu, prav za Twitch, da ima vsak drugačen voice, ampak jaz nisem pogrutala how to do that. And I don't care. Sometimes I don't even hear who says what, I just answer them. Yeah, I mean, like, I'm friends with everyone on my chat. I know a lot of them. Some of them are new in me v chatu, pač vseeno imam chat odprt. You mean Muvu is friends with everyone? Yes. Yeah. Okay. Yes, Muvu is friends with everyone. Sometimes the lines blur, but like she never went to school, right? Muvu never went to school. But if I want to talk about my high school experiences, I do break you do break the line. Yeah, sometimes I want to, like if a person is in high school in my chat and they're struggling, I'm just like, look, dude. It's high school, man. Yeah. or I tell them my experiences. You know, it's fun to talk about yourself. I know. A kdaj rejtaš? Mislim, glede na to, seveda moraš biti pač malo razgledan, vidiš ostale VTuberje. Kako rejtaš njihov stil, oziroma njihovo animirano podobo, persono, primerjavi svojo, bi rekla, da je tvoja tako on par, like, kako se vidiš o tem? Jaz sem vse VTuberje videl, da se samo derejo noter v ekran in se samo... Ja, pač po mojem je tudi razlika med communityjem VTuber gamers pa VTuber artists. VTuber artists so ful bolj mirni, pa chati so tudi ful bolj mirni. It's mostly just hanging out with a person that's drawing. Hell yeah. Pri meni velikrat, like, folk tudi riše z mano, ali pa kuhajo in the background, or like, honestly, tist, kukar res mora biti osredotočen na chat, je moj moderator. To je pa to. Jaz imam vedno, like, imam 3 ekrane in vedno moram imeti something else has to be going on. In stream je perfektna stvar za to. Se nas tudi večinoma poslušajo kot neke druge. Exactly, that's the point of podcast. Of course.